Sa larong boxing ay may mga sabi-sabi na may dayaan daw talaga. Sadyang nagpapatalo, fix match kung baga. Pero mahirap malaman dahil yung iba ay magaling din naman talaga sa aktingan. Pero ibahin nyo itong video sa paksa natin ngayon. Bulgarang dayaan, di lang sa mismong laban, kundi pag-akyat pa lang ng boksingero sa ring ay malinaw pa sa sikat ng araw na may kakaiba sa isang boksingero na nagmula pa sa bansang Mexico. Makikitang kakaiba ang katawan nito na tila isang balding petroleum jelly ang tinurok dito. Ito ay ang sikat na laban ni undefeated Mexican Cruiserweight Champion na si Jorge Kawagi. Nakalaban niya dito ang kapwa Meksikano na si Ramon Olivas Echeverria para sa 6 rounds na bakbakan. At ginawa pa ito mismo dito sa Pinas, sa Cebu City. Undercard sila ng labang Donnie Asnietes kontra Francisco Gutierrez Jr. May record itong si Echeverria na 13 wins, 3 losses. Habang perfect record naman itong si Kawagi na 12 wins, 0 loss, 12 via knockout. Malabiter vib lang ang datingan ng kartada nitong si Kawagi. Dagdag mo pa na naging Mexican Cruiserweight Champion ito, naging WBC International Cruiserweight Champion, WBO Latino Cruiserweight Champion, at WBC Latino Cruiserweight Champion. At biruin nyo, sa unang 8 laban nito ay mala Edwin Valero lang tinapos lahat sa unang round, habang ang 4 ay tinapos sa second round lahat. Huwag na nating patagalin pa, sabay-sabay nating balikan ang naging huling laban ni Jorge Kawagi kontra Ramon Olivas Echeverria na ginanap dito sa Pinas noong July 11, 2015. Ang laban ni Kawagi na tila dinampi lang niya ang kanyang glove sa mukha ng kalaban at agad-agad itong natumba sa unang round pa lang. Ramon Alejandro Olivas. Please welcome Jorge Kawagi. Your judges for this. You haven't given instructions. Touch glove. Touch glove. Go back to your corner. And here we go. Alam mo, natatakot ako kay referee Libres, baka maipit siya doon sa... Yung dalawang malaki. Oh, paano mo kaya pag-break itong dalawang ito? Wagi. 11 wins, no defeat, all by knockouts. Pero, bakit ako medyo methodical ang lumaban? Medyo awkward, ano? Yeah. He has not fought for 10 years. One match. Maniwala ka. Maniwala ka. Ate Lord, Wagi is a fraud. pero awkward si Muntok. Elbow na tumatawa. Ayun. Ito na, sunod-sunod na. And the crowd, Ay, naku. magbilina daw na. He throws punches in slow motion. Medyo napaka-awkward ka, no? Awkward niya. But he's a lawyer. He's a law graduate. Law graduate. Tinigil na ni just getting pummeled. Nakita mo naman. Let's set the record straight. This fight was requested by Fernando Beltran of Sadco Promotions. All right, and Allah just accommodated them because they do some business. Now, this guy Kawagi has political ambitions. Oo, medyo may politiko, ano? So this the campaign, if you don't know your boxing, Ganun nga. He majored in law sa National Mexican University. which is a good university by the way. Kilalang niya universidad. Yeah. Started boxing at age 8. Yan si Jorge Kawagi. Eh, yun nga lang mismo si Ignacio Perez de Ine nagsasabi na mukhang ano lang, more of a showman. Mashing. First round. Let's turn you over to our ring announcer. All right, ladies and gentlemen, we have the official time at 57 seconds of the very first round. Referee Samson Libres stops about. We have a winner by technical knockout, Jorge Kawagi. Collision of his compatriot Ramon Alejandro Olivas in a cruiserweight match.
Señores, estamos aquí en la casa del señor Jorge Caguachi. Vamos a presenciar la pelea y comienza el primer round. Veamos nada más el movimiento de las manos. El entrenamiento de Omar Chaparro ha sido bueno. Empieza a hacer un volado de mano derecha, pero cubre bien. Omar entra el primero, señoras y señores. Abajo, márcalo. Uno arriba. Vea nada más, el señor Jorge Caguachi empieza a recargarse un poquito las cuerdas. Es que el señor Omar Chaparro tiene un estilo 100% karateca, empieza a mover la cara, pero los puños de Jorge Caguachi empiezan a llevar los boxeadores, señores y señores. Cabe mencionar que Omar Chaparro ya trae la nariz roja, señores. Ahí Jorge, veamos que Jorge está recargado en las cuerdas. Omar empieza a atacar de una forma entre el uno y el otro, el puño izquierdo, el puño derecho, pero Jorge se empieza a recuperar. ¡Tiempo! ¡Vos, señor, vos! Dale, Jorge, te está cocoreando. Aquí veamos que uno de los sparring de Omar Chaparro fue el Macho Camacho y el Maromero Páez, porque sigue haciendo las mismas payasadas. Que no aprovecha esa situación por parte de Jorge. Empieza a 1-2, a hacerle el 1-2, y empieza a levantarle la cara. Jorge se ve prácticamente cansado, pero veamos. ¡Tiempo! A pesar de las diferencias de pesos por parte del señor Jorge Caguachi, está ganando rápidamente. Parece perilla la cara de Omar Chaparro. ¡Levántate, Omar! ¡Levántate! ¡Levántate, Omar! ¡No, Omar! ¿Qué pasa? Amigo, ¿qué pasa? Contrato cumplido, señores. Felicidades. Un aplauso para el señor Jorge Caguachi. Jorge Caguachi reapareció en el aeropuerto de la Ciudad de México después de varios meses con un estado delicado de salud y casi irreconocible. El exboxeador explicó cuál es su situación actualmente. Gracias a Dios todo muy bien, ya estamos al 100%. Muchas gracias. Fue la peritonitis y luego se